Mojsije je razdvojio more, Isus je uskrsnuo mrtve. Vi niste bili tamo da to vidite, ani niko ko danas živi. Historija je puna čuda i historija je puna priča. Kako razlikovati jedno od drugog ako niste bili tamo? Svako čudo u koje vjerujete oslanja se na svjedočenje, osim jedne tvrdnje. Ovaj put je drugačije. Ovaj put tvrdnja stoji direktno pred vama. Ne kao sjećanje, ne kao legenda, već kao tekst koji možete otvoriti, analizirati i osporiti. I ovaj put inteligencija modernog svijeta će ga ispitati s vama. Ako padne pod ispitivanjem, tvrdnja o čudu se završava. Ali ako izdrži, onda ćemo možda morati preispitati ono što smo smatrali da znamo. Ovo je Kuran, centralno pismo Islama, knjiga koju više od milijardu muslimana smatra posljednjom Božjom objavom. 14 vijekova nazivaju ga čudom. Ne samo duhovnim, već i lingvističkim, historijskim, naučnim i strukturalnim. To je velika tvrdnja. Večeras ćemo ispitati ove tvrdnje. Ne emocijama, ne nasljeđenom vjerom, već pod pritiskom provjere. Kuran se često naziva čudom, ali šta ga zaista čini takvim? Nisu svi razlozi isti. Za neke to su takozvana naučna čuda Kurana, ideja da se Kuran i moderna nauka neobično podudaraju. Za druge to je neuporedivost Kurana, njegova jedinstvena jezička struktura. Neki ističu savršenu očuvanost Kurana, drugi njegovo univerzalno pamćenje napamet. Zatim tu je historijsko znanje Kurana, a neki se sjećaju jedinstvenih izazova unutar Kurana, izazova na koje niko nikada nije odgovorio. Različiti argumenti. Ovo ne može biti ljudsko. Zato ćemo danas to uraditi drugačije. Uzet ćemo 7 najsmjelijih tvrdnji o čudu Kurana. Ne slabe, ne sentimentalne. One koje se najčešće navode kao dokaz da Kuran nije mogao napisati čovjek. I tu nastupa vještačka inteligencija. Ovo je istraživanje Kurana i njegovih tvrdnji o čudu uz pomoć vještačke inteligencije. Vještačka inteligencija ne vjeruje. Ona analizira, ne boji se bogohuljenja, ne čuva tradiciju, ne nasljeđuje vjeru. Ne da bi se ismijavao Kuran i ne da bi se slijepo branio, već da bi se vidjelo šta će izdržati provjeru. Počet ćemo sa najfleksibilnijom tvrdnjom i završit ćemo sa najsmjelijom. Ako barem jedna izdrži u potpunosti, ne emocionalno, već racionalno, onda se ne radi o običnoj knjizi. 7 tvrdnji, pravi pritisak, bez izgovora, bez selektivnog čitanja. 7 testova, jedna konačna presuda. Udanite i počnimo. Hajde da počnemo sa najfleksibilnijom tvrdnjom, emocionalnim utjecajem Kurana. Jeste li ikad slušali učenje Kurana zatvorenih očiju, bez prijevoda, bez titlova, samo zvuk? Većina nas ne razumije arapski, a ipak nam naviru suze. Već samo to postavlja pitanje, zašto tekst dotiče one koji čak i ne razumiju njegov jezik? Snažni muškarci, postojani, disciplinirani, plakali su kao djeca slušajući ga. I to nije rijetkost. U džamijama, kada neko lijepo uči u namazu, ljudi se okupljaju ne zbog izvedbe, već da nešto osjete. Sam Kuran kaže, kada se uči, slušajte pažljivo da biste stekli milost. Mnogi opisuju isto iskustvo, ne kao inspiraciju, već kao nešto duboko potresno i razarajuće. Sura El-Fatiha se uči svaki dan, desetinama puta, godinama. Ne blijedi kao pjesma, ne stari kao stih. Ponavljanje obično otupljuje emocije, ovdje ih često pojačava. Postoje snimci kršćana, ateista i sljedbenika drugih vjera koji slušaju Kuran i plaču. To nisu izolovani slučajevi, oni su javni, ponovljivi, međukulturalni. Pitamo, je li ovo znak božanskog porijekla? Sada provjera. Jedna emocija ne dokazuje božansko porijeklo. Mnogo toga dotiče ljudsko srce. A i ne mjeri vjeru, on analizira samo obrasce. Iracionalno emocionalna reakcija je ljudska. Znači, pod provjerom ovo ne može biti konačan dokaz. Ali ono što je čini neobičnom je njen opseg, postojanost, kontinuitet kroz vijekove.
Malo je tekstova u historiji koji se svakodnevno čitaju širom svijeta, a ipak izazivaju istu jačinu emocija 14 vijekova kasnije. Je li ovo konačan dokaz? Ne, ali odbija se ponašati kao obična knjiga i ovo je tek početak. Nastavimo s nečim jednostavnim. Sjetite se bilo koje knjige koju ste pročitali. Možete li navesti barem 10 naslova poglavlja po redu? A sada zamislite naučiti 600 stranica, savršeno riječ po riječ, ne na svom maternjem jeziku, bez podsjetnika, ne jednokratno, već za cijeli život. Ipak upravo to su milioni učinili s Kuranom, ne približno, ne simbolično, nego riječ po riječ. To mnogi nazivaju čudom učenja Kurana na pamet. Ne samo učenjaci, djeca, stariji, ljudi koji čak ni ne govore tečno arapski, već više od 14 stoljeća tradicija hifza, potpunog učenja Kurana na pamet traje bez prekida. I ne radi se samo o čitanju od početka do kraja. Hafiza možete prekinuti usred ajeta, dati mu samo nekoliko riječi i on će odmah nastaviti, bez oklijevanja, bez traženja, bez ispravki, preko kontinenata, kroz generacije, s istim tekstom. Ako ste pokušali naučiti barem jednu stranicu knjige ili dugu pjesmu i tražili su vas da nastavite s nasumičnog mjesta, znate koliko je to teško. AI može pohraniti ogromne količine podataka, ali pohranjivanje nije pamćenje. AI pronalazi po indeksima i proračunima. Hafiz unutar sebe trenutno često nakon decenija. I šta to objašnjava? Kuran nije strukturiran kao običan tekst. Njegov ritam, precizna ponavljanja i zvučna struktura doprinose pamćenju. Tamo gdje ponavljanje slabi, ovdje jača. Ono što kognitivna nauka naziva učvršćivanjem i asocijativnim prisjećanjem, čini se prirodno ugrađenim u kompoziciju Kurana. I sam Kuran tvrdi, mi smo Kuran učinili lahkim za opomenu, pa ima li ikoga ko će se opomenuti? Ovo nije daleka historijska izjava. Ona je danas vidljiva. Je li to isključiv dokaz božanskog porijekla? Ne. Ali može li se smatrati običnim fenomenom ovakvih razmjera, kada se jedna knjiga uči napamet u cijelosti, milioni puta, iz generacije u generaciju? To nije slučajnost, to ne prisilja na vjeru, ali to odbija da bude ignorisano. Ako je pamćenje izazov za ljudske mogućnosti, onda je očuvanje izazov za vrijeme. Očuvanje Kurana nema paralele u vjerskoj historiji. Kuran hrabro govori o sebi, ne učenjaci, ne historičari. Tekst kaže, mi smo doista objavili i mi ćemo je sigurno čuvati. Takva izjava ne ostavlja mjesto za neuspjeh, jer u historiji religija sveti tekstovi su se često mijenjali tokom vremena. Rukopisi se razlikuju, verzije se množe, dodaci se pojavljuju. Tumačenja preoblikuju izvorne fraze. Tokom vijekova izobličenja postaju gotovo neizbježna. Tada se postavlja ključno pitanje. Ako su promjene očekivane, zašto Kuran ostaje tako stabilan? Od najranijih pronađenih kuranskih rukopisa, uključujući fragmente koji datiraju nekoliko desetljeća nakon života poslanika Muhammeda, pa sve do Kurana koji se danas čita širom svijeta, poglavlja su ista. Ajati su isti. Redoslijed je isti. Nije revidiran, nije proširen, nije preuređen stoljećima kasnije. I očuvanje Kurana nikada se nije oslanjalo samo na pisanje. Kada je 70 hafiza poginulo u borbi, značajan dio nosilaca Kurana napamet iznenada je nestao. Muslimanska zajednica nije paničarila, organizovala se. Tekst je sakupljen pod nadzorom onih koji su ga naučili direktno od poslanika. Pisane kopije su standardizovane. Usmena predaja i pisani rukopisi međusobno su se potpomagali. Ako se pisani primjerak razlikovao, ispravljali su ga oni koji su tekst zapamtili. Ako je hafiz pogriješio, ispravljao ga je rukopis. Većina drevnih spisa oslanja se uglavnom na rukopisnu predaju. Kuran se pak oslanjao na dvostruko očuvanje, pamćenje i rukopis zajedno. To je stvorilo nešto rijetko u historiji tekstova. Sistem prenošenja gdje su se usmeno i pisano neprekidno provjeravali. I danas, kao i kroz cijelu historiju, čak i kada bi svaki primjerak Kurana nestao sa zemlje, tekst bi se mogao obnoviti samo sjećanjem miliona hafiza širom svijeta. Poređenja
izvršena uz pomoć AI, između ranih kuranskih rukopisa i modernih štampanih izdanja pokazuju zapanjujuću postojanost. Rukopisi iz 7. stoljeća već sadrže isti suglasnički okvir teksta kao i onaj koji se danas čita širom svijeta. Razlike se uglavnom odnose na ortografiju ili kasnije dodate vokale. Znakove za izgovor. Dok osnovne arapske korijenske forme koje nose značenje ostaju nepromijenjene. Drugim riječima, stoljeća između ovih rukopisa i Kurana koji se danas čita ne pokazuju prepisano pismo, već samo standardizaciju naglasnog čitanja. Sada postavimo neophodno pitanje. Dokazuje li čudo očuvanja Kurana samo po sebi božansko porijeklo? Ne, ali kada su tekstualna izobličenja uobičajena pojava u vjerskoj historiji, a Kuran ostaje stabilan, ta razlika zahtijeva objašnjenje. Ako knjiga tvrdi da je božanska objava i preživi 14 stoljeća bez tekstualnog propadanja, to je važno. Vrlo malo tekstova u historiji čovječanstva pokazuje stabilnost takvog obima. Čudo očuvanja ne slabi s vremenom, ono postaje sve primjetnije. A mi idemo dalje. Sada ostavimo po strani sjećanje i vrijeme i okrenimo se historiji, historijskoj tačnosti Kurana. Kuran se pojavio u pustinskoj Arabiji u 7. vijeku. Nije bilo univerziteta, nije bilo arheološke nauke, nije bilo roset kamena. Egipatski hieroglifi su bili nerazjašnjeni. Drevni Egipat je za taj svijet bio zapečaćena civilizacija. Pa ipak Kuran govori o Egiptu s preciznim razlikama, a ne približno. U priči o Jusufu vladar je nazvan kraljem, u priči o Musau faraonom. Ova razlika odgovara dvama različitim historijskim epohama drevnog Egipta, što su historičari razjasnili tek mnogo vijekova kasnije. Ovo nije nejasna slučajnost, ovo je precizna historijska podudarnost. Kako tekst iz Arabije 7. vijeka pravi razliku koju su sami historičari razjasnili tek znatno kasnije. Kuran spominje Hamana na faraonovom dvoru u vezi s gradnjom. On kaže da će faraonovo tijelo biti sačuvano kao znak za buduće generacije. Sačuvano, mnogo prije nego što je moderni svijet izvukao kraljevske mumije i stavio ih u muzeje. Dakle, više ne govorimo o emocijama, govorimo o pristupu. Kako čovjek iz Arabije 7. vijeka pravi suptilne historijske razlike o civilizaciji čiji jezik niko oko njega nije mogao čitati. Muhammed, mir i blagoslov na njega, 40 godina prije objave živio je otvoreno među svojim narodom. Njegova kretanja su bila poznata, njegovi trgovački putevi su bili poznati. Kuran ga naziva nepismenim poslanikom. Da je proučavao drevne civilizacije ili tajno konsultovao učenjake, razotkrivanje bi sve zaustavilo. Umjesto toga, optuživali su ga da je pjesnik, mađioničar opsjednut, ali nikada ga nisu nazvali učenjakom. Nikada historičarem, nikada istraživačem nestalih civilizacija. I ovo nije ograničeno na historijske reference. Ista osoba koja govori s historijskom preciznošću govori i kao zakonodavac, teolog, reformator. Jer tekst nije samo pričao priče. On je uveo pravo, etičke reforme, ekonomske strukture, socijalnu pravdu i principe upravljanja. I za jednu generaciju rascijepkano plemensko društvo pretvorilo se u strukturiranu civilizaciju s pravnim sistemima, institucijama i širenjem izvan Arabije. Ne za vjekove, za jedan život. Ova civilizacija je utjecala na ogromne regije poznatog svijeta i ostaje na svjetskoj sceni i danas. Moderni AI može analizirati rukopise i provjeriti unutrašnju dosljednost. Ono što ne može je smjestiti arheološka otkrića iz 19. vijeka u pustinski kontekst 7. vijeka. Okolni svijet nije sadržavao ovo znanje. U tekstu ga je bilo. Je li ovo samo po sebi apsolutni dokaz? A najjači primjer nedostupnog znanja tek dolazi. A sada jedna od najsmjelijih tvrdnji, naučna čuda Kurana, često raspravljana u diskusiji Kuran i nauka i njihova usklađenost sa savremenom naukom. Historija je postavila pitanja. Nauka podiže uloge. Decenijama se u islamu čuje jedna od najsmjelijih tvrdnji, da Kuran sadrži naučna čuda.
da se Kuran i savremena nauka podudaraju na način koji nije mogao biti poznat u 7. stoljeću. Ako je ova tvrdnja slaba, savremena nauka će otkriti njenu neispravnost. Ako izdrži provjeru, posljedice će biti ogromne. Već znate primjere koji se raspravljaju u sporu o Kuranu i nauci. Razmotrimo samo nekoliko najčešće spominjanih primjera. Oni se nalaze u potpuno različitim oblastima nauke. Širenje svemira, nebeska tijela koja se kreću po preciznim orbitama, embrionalni razvoj po pojedinim fazama, barijera između dvije vodene mase. Planine opisane kao one koje imaju stabilizujuće temelje, pun ciklus vode, zaštitna uloga atmosfere, jedinstvena struktura ljudskih otisaka prstiju i mnogo više. Pojedinačno svaki primjer se može osporiti. Ali ovaj test nije o jednom ajetu. Riječ je o akumulaciji, o motivima koji se pojavljuju u različitim naučnim oblastima. Vratimo se u 7. stoljeće. Nema teleskopa, nema mikroskopa, nema astrofizike. Dominantni svjetonazor pretpostavljao je uglavnom statičan svemir, oslanjajući se na spekulativne modele bez naučnih instrumenata. Ipak Kuran govori o širenju, orbitalnom kretanju, strukturiranom biološkom razvoju, o prirodnim sistemima koji rade u ravnoteži, a pritom ne ponavlja uobičajene naučne greške svijeta koji ga okružuje. Jedna tačna tvrdnja može biti slučajnost. Dvije, čista sreća. Ali kada se isti tekst iznova i iznova podudara s otkrićima napravljenim mnogo stoljeća kasnije u različitim oblastima nauke, verzija o slučajnosti počinje da se ruši. Vještačka inteligencija jednostavno uspoređuje hronologije. Šta je bilo poznato u 7. stoljeću? Šta je izložio Kuran? Šta je kasnije potvrdila savremena nauka? Postavljeni jedan pored drugog, ovi elementi ne izgledaju kao slučajne pretpostavke. Hronologija se jednostavno ne poklapa. Da su to bile samo sretne slučajnosti ili nejasne metafore, savremena nauka bi ih već razotkrila. Nauka napreduje. Vremenom se greške otkrivaju, slabe modeli se ruše, očigledni promašaji se ispravljaju. Ipak opisi Kurana se nisu srušili kako se naučno znanje širilo. Koliko se podudarnosti mora pojaviti prije nego što slučajnost prestane biti racionalan odgovor? Koliko stoljeća mora proći bez naučnog opovrgavanja prije nego što se hipoteza promijeni? Kad bi vam dali ovaj tekst, ne rekavši vam njegovo porijeklo, kojem stoljeću biste ga pripisali? Kada se ove hronologije uspoređuju analizom pomoću vještačke inteligencije, ponavljajuće podudarnosti se otkrivaju stoljećima prije otkrića, bez jasnog prirodnog objašnjenja. U nekom trenutku slučajnost zahtjeva više vjere nego namjera. I još nismo stigli do najjačeg testa. Sada ćemo pogledati drugu vrstu tvrdnje. Ne jezik, ne historija, ne nauka, brojevi. Istraživači Kurana počeli su primjećivati nešto neobično. Brojevne obrasce skrivene unutar teksta, koji se ponekad nazivaju matematičkim čudima Kurana. Ovi obrasci nisu nigdje u Kuranu objavljeni ili objašnjeni. Oni su jednostavno ugrađeni u strukturu riječi. Počnimo sa nečim jednostavnim, sa vremenom. U godini ima 12 mjeseci, a riječ mjesec se u Kuranu spominje 12 puta. Na prvi pogled ovo bi mogla biti samo slučajnost. Nije nemoguće da se neka riječ pojavi 12 puta u dugačkom tekstu. Ali postavlja se pitanje, ako je 12 slučajnost, šta je sa riječju dan? Koliko se puta ona spominje u Kuranu? Vještačka inteligencija može odgovoriti na ovo odmah, skenirajući cijeli tekst i brojeći svako pojavljivanje riječi. Odgovor nije približan, on je tačan. Riječ dan u jednini spominje se 365 puta, tačno onoliko dana koliko ih ima u godini. Da biste shvatili koliko je to malo, vjerovatno zamislite jednostavnu igru. Pogoditi broj od 1 do 20 je moguće, ali pogoditi tačan broj između 0 i 500 postaje izuzetno malo vjerovatno. Ipak ovdje se oba broja savršeno podudaraju. I ovo je samo jedan primjer. Kuran sadrži mnogo drugih sličnih obrazaca. Suprotni pojmovi počinju se pojavljivati u ravnoteži kroz cijeli tekst.
Život se spominje isto puta kao i smrt, muškarac isto puta kao i žena, anđeli isto puta kao i đavoli. Ove riječi se pojavljuju u različitim poglavljima i kontekstima, a ipak se ravnoteža održava unutar cijelog Kurana. Još jedan obrazac povezan je s riječima more i kopno. Riječ more spominje se 32 puta, a riječ kopno 13 puta. Ako uporedite ove brojeve, omjer je vrlo blizu raspodjeli vode i kopna na zemlji. Oko 71% vode i 29% kopna. Ali ovo dovodi do dubljeg pitanja. Da li su takvi obrasci mogli nastati čisto slučajno? Obično dugi tekstovi ne proizvode slučajno tako dosljedan nivo numeričke simetrije. U složenim sistemima strukturirani ponavljajući obrasci obično ukazuju na jedno, na namjeru. Danas bi moderni autor mogao pokušati nešto slično. Sa računarima, brojačima riječi i bazama podataka, pisac bi mogao pratiti učestalost i popravljati fraze ako se ravnoteža izgubi. Ali čak i sa modernim alatima, održavanje takvih obrazaca na stotinama stranica, uz zadržavanje smisla i tečnosti pripovjedanja, bilo bi izuzetno teško. Sada se vratimo na historijsku stvarnost u kojoj se Kuran pojavio. Kuran nije napisan kao jedna knjiga koja se mogla uređivati i prerađivati. On je objavljivan postepeno tokom 23 godine, a ajeti su se pojavljivali kao odgovor na stvarne događaje, progone, preseljenje, sukobe i formiranje novog društva. Čovjek koji je prenosio ove objave nije sjedio mirno nad rukopisom. On je vodio zajednicu pod stalnim pritiskom, dok se tekst razvijao dio po dio tokom decenija. Dakle, postavlja se posljednje pitanje. Kakvu bi motivaciju imao ljudski autor da tajno prati učestalost riječi tokom 23 godine, kada niko ne bi primijetio takve obrazce do modernog kompjuterskog doba? I čak i da je neko imao takvu motivaciju, kako bi se moglo pratiti hiljade ajeta i stotine riječi u savršenoj ravnoteži bez alata za pisanje statističke analize ili kompjuterske pomoći? U ovoj fazi pitanje postaje neizbježno, slučajnost ili namjera. Prihvatiti zaključak ili ne, lična je odluka, ali samu strukturu je teško odbaciti. I sada dolazimo do jedinog testa koji bi mogao uništiti sve što smo do sada vidjeli. Konačno dolazimo do najopasnije od svih tvrdnji, ne o osjećajima, pamćenju, očuvanju, historiji ili nauci, već o tvrdnji koja se usuđuje izazvati čovječanstvo da pokuša osporiti sam Kuran. Kuran postavlja izazov koji stoji otvoren 14 stoljeća. A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu. Dobro razmislite koja bi se knjiga usudila na tako nešto. Koja bi lažna knjiga pozvala svijet da oponaša čak i njeno najkraće poglavlje. Da je Kuran ljudskog porijekla, ovo bi bio najlakši način da se razotkrije. Ovaj izazov je prvi put upućen društvu koje je jezik smatralo svojom najvećom snagom. Arabija 7. stoljeća se oslanjala na rječitost. Poezija je bila prestiž. Riječ je bila moć. Plemena su se nadmetala u jeziku, a njihovi najbolji govornici su se ponosili savršenim vladanjem govorom. U taj svijet je došao tekst koji nije bio ni poezija ni uobičajena proza, a ipak je zadivio one koji su sebe smatrali majstorima riječi. Čak ga ni njegovi neprijatelji nisu nazivali slabim arapskim. Nazvali su ga magijom. I izazov nikada nije nestao. I danas se neki pojavljuju na internetu tvrdeći da su ga prihvatili. Pišu nekoliko rimovanih redaka, kopiraju dužinu kratke sure, oponašaju zvuk i proglašavaju pobjedu. Na prvi pogled to može izgledati impresivno. Ima rime, ritam je očuvan, ali uklonite zvuk i falsifikat se ruši. Strukture, dubine i složenih značenja koja određuju Kuran tamo jednostavno nema. Uzmite najkraće poglavlje Kurana, suru Al-Kawthar. Inna atajnaka Al-Kawthar, fasalli li rabbika vanhar, inna šaniaka huwa al-abtar. Poslanik je upravo sahranio svog sina.
Njegovi neprijatelji su iskoristili taj trenutak tuge i javno mu se rugali, nazivajući ga Aptar, odsječenim, zaboravljenim čovjekom čije će nasljeđe nestati. S 3 kratka ajeta, Kuran odgovara na ovo poniženje sa zapanjujućom preciznošću. On tješi poslanika, propisuje ibadet, obećava obilje i preokreće samu optužbu. Onaj kome su se rugali postaje cijenjen, a rugalac se proglašava istinski odsječenim. Tuga postaje ibadet, uvreda postaje proročanstvo. I trenutak namijenjen ponižavanju poslanika postaje izjava da će njegova poruka nadživjeti one koji su mu se rugali. I sve to u 3 ajeta. Svatko može imitirati rimu, ali tko je sposoban sažeti tugu, teologiju, historiju, retorički preokret i buduću rehabilitaciju u 3 uravnotežena ajeta, bez suvišnosti i propusta? Ovo nije imitacija zvuka, ovo je reprodukcija strukture. Ali Kuran ide dalje. On ne samo da izaziva čovječanstvo da ga oponaša, on izaziva da ga sruši, a da je od nekog drugoga, ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti. Jedna stvarna protivrječnost potpuno bi srušila tvrdnju Kurana, ne bi je oslabila, već bi joj stavila kraj. Stoljećima su kritičari pokušavali upravo to. Popisi navodnih protivrječnosti široko kruže, ajeti se suprotstavljaju ajetima. Rasprave se množe online i na papiru. Ali pri bližem pregledu ovih optužbi pojavljuje se obrazac. Mnoge se oslanjaju samo na prijevode, a ne na originalni arapski jezik. Mnoge izvlače ajete iz konteksta, a neke optužuju Kuran za tvrdnje koje on zapravo nikada ne iznosi. Zato smo zamolili umjetnu inteligenciju da direktno provjeri izazov Kurana. Može li stvoriti nešto zaista slično ili otkriti fatalnu unutrašnju protivrječnost u samom tekstu? Rezultat je ponovio isti obrazac kao i ljudski pokušaj. Površna imitacija je moguća, rima se kopira, ritam se oponaša, ali dubinska struktura se ruši. I kada se tekst analizira kao cjelovit sistem u svom jezičkom i narativnom kontekstu, nikakve unutrašnje protivrječnosti se ne pronalaze. Tako Kuran ostavlja čovječanstvu 2 iskušenja koja traju 14 stoljeća, stvoriti nešto slično ili otkriti njegovu nevaljalost. Civilizacije su se dizale i padale, jezici su se mijenjali, cijeli intelektualni svjetovi su nastajali i nestajali. I sada je čak i mašinska analiza ušla u raspravu. Pa ipak izazov ostaje bez odgovora. 14 stoljeća kasnije izazov još uvijek stoji. 7 testova je već razmotrilo Kuran. Ako još niste uvjereni, odgodite sud, jer slijedi trenutak istine. Sada se sve linije dokaza koje smo istraživali spajaju u jednu. I ako činjenice ne ostavljaju sumnju u vašem umu, lajkajte i ostavite srce u komentarima. Pauza. Više se ne bavimo pojedinačnim argumentima. Gledamo cijeli niz dokaza. 7 nezavisnih testova provjerilo je tvrdnju o kuranskom čudu. Svaki pristupa pitanju iz svog ugla, emocionalni utjecaj Kurana, globalno pamćenje Kurana, očuvanje Kurana kroz 14 stoljeća, njegova historijska tačnost, njegova usklađenost sa savremenom naukom, njegova unutrašnja matematička struktura i izazov koji sam Kuran postavlja čovječanstvu. Stavite ih sada jedno pored drugog. Pogledajte obrazac koji se počinje pojavljivati. Tekst koji dira ljudsko srce, čak i kada je njegov jezik nerazumljiv. Tekst koji pamte milioni ljudi, riječ po riječ kroz generacije. Tekst koji je opstao 14 stoljeća bez tekstualnog propadanja. Tekst koji opisuje drevni Egipat s razlikama koje su ostale nepoznate stoljećima. Tekst koji se podudara s otkrićima moderne nauke u nekoliko područja. Tekst čija unutrašnja struktura otkriva matematičke obrazce. I tekst koji otvoreno izaziva čovječanstvo. Stvorite nešto slično ili pronađite barem jednu kontradikciju. Nijedna lažna knjiga se ne bi usudila pozvati svijet da je testira na takav način. Koji tekst sadrži sve ovo istovremeno? Koja knjiga spaja sve ove dimenzije istovremeno? Uzeto pojedinačno, svaki argument poziva na diskusiju.
Ako želite dublje istražiti bilo koji od njih, svaki test ima poseban cjelovit video. Zajedno oni čine obrazac koji je izuzetno teško odbaciti. Kakve su šanse da se sve ove dimenzije pojave u jednoj knjizi? Knjiga koja se pojavila u 7. stoljeću. Knjiga koja je nastala u pustinskom društvu bez univerzita, bez laboratorija, bez naučnih instrumenata. Je li jedan ljudski mogao zamisliti nešto takvo? Može li ljudski autor stvoriti tekst koji dira srce, uklapa se u ljudsko pamćenje, preživljava 14 stoljeća prenošenja, usklađen je s otkrićima o prirodnom svijetu, otkriva strukturnu složenost u svom jeziku i zatim izaziva cijeli svijet da ga opovrgne? Nakon 14 stoljeća struktura i dalje stoji i moderna analiza ju je provjerila sa svih strana. Umjetna inteligencija je analizirala Kuran kao cjelovit sistem i nije pronašla strukturno propadanje. Ako se pojavi samo jedna dimenzija, poziva se na slučajnost. Ako se pojave dvije zajedno, poziva se na vjerovatnoću. Ali kada se više nezavisnih dimenzija pojavi zajedno u jednoj knjizi, slučajnost prestaje biti uvjerljivo objašnjenje. Ovo više nije slučajnost, ovo je konvergencija koja ukazuje na dizajn. Ali ovo nije prvi put da čovječanstvo susreće čudo. Musa je rascijepio more. Oni koji su to vidjeli bili su uvjereni, ali prošle su generacije, svjedoci su nestali. Čudo je postalo historija. Isa je oživio mrtve s Božjim dopuštenjem. Onima koji su svjedočili nisu trebali dokazi, ali vrijeme je prošlo. Čudo je postalo priča, mi nismo bili tamo. Ali pred nama je nešto drugačije. Nije čudo koje su vidjeli drevni, nije priča o čudu, nije sjećanje sačuvano tradicijom, već nešto sasvim drugačije. Samo živo čudo, još uvijek ovdje, još jednom vas poziva da ga istražite. Ako nas ovo ne natjera da zastanemo i preispitamo ono što smo smatrali znanjem, možda pitanje više nije u snazi dokaza, već u našoj spremnosti da se s njima suočimo. I tu odluku nijedan algoritam neće donijeti umjesto vas. S vama je AI Faith Journey i istraživanje se nastavlja. Pridružite nam se.